بچه‌ای عبدالسلای خانه داری یا چه بچه‌ی شهی یا چه ای شهی به نشانی یا چه از صورت یا خطیم گم نمیزنه ای لبا یا چه هم نمیگمه ای اومدم و چه جان بگو بچه ای بخت داده دنیا غم ندارومه лолахон расулова модари дилмурод фозилов донишҷӯи донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон мегӯяд ки то ҳол намедонад чаро ягона писарашро ба қатл расондаанд. Писараш дар оилаи камбизоат ва бепадар ба вой расидаву ягона дастёраш буд. ҳодиса субҳи 8 октябри соли ҷорӣ тақрибан соати 7:30 дар буриши кӯчаҳои Борбад ва Чортути ноҳияи Сино рух додааст. Дар марги Дилмурод Фозилов донишҷӯи дигари ҳамин донишгоҳ Убайдулло Қурбонов гумонбар дониста мешавад. Дилмурод якта апа дора, якта хоҳар дора. Ва якум курсам ки боша изо намекашид ки ман хати очам ҷорӯ бигирам раҳ барам. Мо зиндагимон айрӯи ҳамия. Ва беҳуда дар берун раҳ намегашт. Ягон бор Дилмурод дар бораи Убайдулло ягон чиз ба шумо гуфта буданд ки ҳамин гуна шиносашон ҳаст ё ҷураашон буд? Хеле ҷура надора. Ягон бор гуфта буданд ки бо ягон кас хусумат доштанд ё бадбинӣ доштанд, ягон бор байнашон муноқиша шуда буд? Не, бай бачаи ҷанговар нест. Субҳи ҳамон рӯзи таҳшатбор дар рафтори писаратон ягон тағйиротро дида будед? Не, ягон чӣ гуфтагӣ нестай. Ҳама хатим кор рафт, ай корга омадаем, хе дарс рафтай, ягон чӣ нагуфтай манда. ин хабари нохушро ба шумо ки расонид? Шумо дар куҷо будед ки? Соати 11 ман ай кор омадам, ҳавлида авқот кардиста будам ки барои бачаҳо ай дарс меоянд. Соати 11 ба телефон кардан. Ба фикрам ки ай донишгоҳ буд. Нагуфт ман ай ки ҷоям, фақат гуфт ки ба Фозилова чӣ мешавад? Гуфтам модараш. Биги гуфт ба ҳама ҷое мегуфтаги, ман биё ки телефонаш морд. Ман да вай телефон кардам, телефони вай дигар нагирифта, телефони бачаи худам да телефон кардам. Телефони да ки телефон кардам, айс я намедонам вай ки бача гуфт ки ман Дилмурод гуфтам, вай гуфт ки Дилмурод мурд. Ман чӣ хел Дилмурод гуфт ки вай корча зандан мурд. Баъд айс ҳақорат кардам, падам ҳарчи ба хел мегӯй, гуфт ки чизиш мешавад? Гуфтам очаш телефона кашт. Фозилов Дилмурод яке аз хонандагони хушрафтор, хушкирдори муассисаи мо буд. Ман шахсан аз фанни забони модарӣ таълим медодам. ӯ дар дарсҳо ором буд, хуб ҷавоб медод. бо дӯстонаш, бо рафиқонаш хуб рафтори хуб дошт. обрӯ буд, эҳтиромаш мекарданд. дар корҳои ҷамъиятӣ бештар хуб фаъолона иштирок мекард. ҳоло ки ӯ дар байни мо нест, ҳамаи хонандагони синҳои болоӣ ба хубӣ ёд мекунанд. шоҳидони ҳол ҳодисаро чунин шарҳ доданд ки гӯё ҷанги ин ҷавонон аз даруни мошини мусофиркаш шурӯъ шудаасту ҳарду зоҳиран ба дарс омада истода буданд. баъди аз мошин фаромадан ҷангашонро дар тангкӯча идома дода, дар натиҷа Дилмурод кушта ва досташ маҷрӯҳ мешавад. Инчунин шоҳидон мегӯянд ки ҳамроҳи гумонбар боз ду ҷавони дигар буданд ки дар ин куштор даст доштанд. камтар наздик шуд, аҷам дидам ки одам бисёр ҷамъ омадагӣ ва дар инҷо ду нафар дар замин хоб буданд. Яке аз онҳо ғарқи хун буд ва дигаре ва ба ҷои ҳодиса наздик шудам ва дидам ки дар инҷо одамон бисёр ҷамъ омадагӣ, ҳар кас барои худ рафтаи сабуд. Ба гирифтам айдасош ҳуч кардам, шуд гуфтам илтимос ёрдам кунед ки ҳамёро ҳолшон безай, ва гуфтам ёрдам кунед ки одамо аҳамият надоданд, ки мошинаам рафтаи сабуданиш камар надоданд. Я опела дар параи ра истодагӣ буд. опела одамоша фуровардам, гирифтам ҳамира қатиам одами чи ӯра баҳош овардам, гирифтам и параира гузарондамш ва дар қафо шунодам, ӯша пешда шунодам, камтар ҳолати сосира пешда шунодам қафода. ва гирифтам то беморхонаи Истиқлол бурданда ки данӣ мирад, ба даҳонаш чизе гуфт натавонист ва дар дастам ҷон дод.
مقامات دانشگاه دولتی تجارت میگویند که درباره عبیدالله قربانوف و دلمراد فاضلوف معلومات خیلی کم دارند چون که هر دو در سال اول تحصیل داشتند. اینچنین گفتند که پول شرطنامه سالانه دلمراد فاضلوف را به خانواده‌اش برگرداندند و با صندوقچه خیریوی تشکیل کرده میخواهند کمک خود را به خانواده‌اش رسانند. حادثه‌ای که رخ داد خود همون روز به مانند که یگان نقشه بر این بود، برای که دانشجو صبح مشروط خطی دانشگاه می اومد، مشروطی جمعیتی خطی در تانکوچه که به دانشگاه ما نزدیک نیست، از دانشگاه دور است، در اون تانکوچه شدگی است که بعضی ها دیدن نفران و کامرای نظارتی که در اون کوچه ثبت شدگی هستند در اونجا دیدگی هستند که در کامراها که چگونه مناقشه شدگی است. این سر لباسی مکتبی دانشجوی خطی می اومد. اون نفر ما نمیده که با کدام سر لباس بود، سر لباسی که مکتب می اومد، دانشگاه می اومد یا سر لباسی که کوچکی داشت. تنها همین با گوش ما با واسطه خبر گپ اومد رسید که همین خیلی حادثه شد. دلمراد فاضلوف همکورس ما در درس‌ها از همین اول سپتامبر است که با ما درس می‌خواند، یک ماه است در همه درس‌ها فعالانه اشتراک می‌کرد. پسر خوش چقچق بود و با یگان کس کار نداشت. بعد کشتن او فهمیدیم که با عبیدالله چه خصومتی داشته است، اما با ما هیچ چیز نمیگفت. عبیدالله قربانوف در فاکولته مذکور تحصیل میکرد. در تمام این یک ماه شما با از نزدیک شناس شده بودید؟ بار هم یگان رفتار ناجایش را دیده بودید؟ که در همین درس‌های تربیوی که مثلا ما میگذاشتیم قربانوف و عبیدالله بیژنویچ یگان مراتبه مثلا یگان بی‌حرمتی نسبت استادیا که دیگر حالتایی که مثلا عمل‌های نامطلوب ما یعنی که مشاهده نمی‌کردیم، دیده نمی‌تونستیم و خیلی که به همه ما و شما معلوم است، یعنی که بعد از همین حادثه یعنی که تفتیشات معین کرد که خیلی آنها یعنی که خصومت یعنی دوران مکتبی بوده است. یک ماه تحصیل رفتار عبیدالله در گروه چگونه بود؟ رفتارش ساز بود، خوب بود، بچه زور بود، خیلی درس اطلیچنی که سیم بود، همه درس‌ها مقصد جواب میداد. درباره خیلی گپ‌های پیشتره کارهای پیشترش ما یگان چی معلومات نداریم. وقتی ما خواستیم با نزدیکان گمانبر صحبت کنیم ولی آنها را در منزلشان پیدا کرده نتوانستیم. با گفته همسایه‌هایشان عین زمان مادر گمانبر حالتش خیلی وزنین است و در حولیش در محله 8 مارت دوشنبه زندگی دارد. وقتی درباره عبیدالله قربانوف پرسان شدیم همشان از صحبت خودداری نمودند. عین زمان باشد گمانبر در حبس پیشکی قرار دارد. نسبت او پرونده جنایتی باز شده است و در حال کاربرد قرار دارد.